Dear students, I'm going to teach you time. Someone who asks you what time is it, you can reply when you learn this lesson. Please continue. Nyaboneka ndagira ngo wige ano masaha agufitiye akamaro, hato atazagira umuntu kubaza igihe ukabura icyo wamusubiza kandi iri somo ryarakunyuzeho waragirengagije kandi ryari rigufitiye akamaro. Abanyeshuri beza bifurije rero kumenya iri somo kuko ni ingenzi kuri wowe, bigufitiye akamaro. Yes, kuvuga ngo iyo isaha tuyitangiye kubara iminota yayo kuva kuri 1 kugeza kuri 5, tuba turi kuvuga almost. Iyo tuvuye kuri 5 rero ubwo tuba twarenze icyiciro kindi. Yes, reka turebe aya masomo agufashe kuba wagira gute wamenya ko yavuga mu cyongereza, hato hatazagira umunyamahanga ukubaza ngo what time is it, ukarebaho gusa ukayoberwa icyo wamubwira, ukibaza niba wamubwira ikinyarwanda atakizi bikakuyobera nawe. Ariko nubona ari 2:05 uzavuga uti 5 past 8, 5 past 8. Ushaka no kuzurishaho 5 past 8 o'clock, ariko ibyo ni ibyawe nushaka kubyongeraho azaba ari akazi kawe. Yes, nta kibazo nabyo, ariko 5 past o'clock kuvuga ngo iriya past impamvu birimo ni past nyine, ni kuvuga ngo zirenzeho, zimaze kugezwa ku minota 5, ni kuvuga ngo 2 zirenzeho minota 5. Noneho 2 n'iminota 10 turavuga ati 10 past 8, zirenzeho iminota 10, 2 zirenzeho iminota 10. Iyo tuvuye ku 10 kubazi isaha y'urushinge, murabizi ko hagati y'agakoni n'akandi tubari 5. Iyo tugeze rero ku 10 hejuru ya 15 tuvuga a quarter. Yes, ni kuvuga ngo zigeze mu minota 15, ni kuvuga ngo ni 2 n'iminota 15, a quarter past 8. Urumva yuko zamaze kugira gute gusatira mu yindi minota yo hejuru. Someone who asks you a question, what time is it, you can say a quarter past 8. It is a quarter past 8 o'clock. Yes, ubwo ni wrong sentence. Ni ushaka gusubiza short form uzavuga a quarter past 8, 2:15 kwagiye. 2:20 rero bihita biba 20 past 8, ni kuvuga ngo 2 n'iminota 20, 2:20. Yes, 2:20. Yes, utazigera wivuna wigora cyane ngo uvuge ngo it is 8:20 minutes. No, aho zaba rwose wigoye cyane. Ni 20 past 8, ni 2 rwose na 20. Ubwo niho ziba zigeze. Twakomeje 25 past 8, 25 past 8 zimaze kurengaho iminota 25.
past impamvu harimo past ubundi ni ikintu kiri kurangira cyarangiye, ni ikintu kiba cyarangiye twavuyemo. Yes, no mu nteruro uzajya ubibona hatutazica icyongereza. Wenda n'urugero bakubwiye ngo in the morning it was 25 past o'clock I arrived here. Yes, ukuvuga ngo hari mu gitondo 2:25 rwose, nicyo gihe nahagereye rwose, nicyo gihe nahagereye. Ubwo wakoresheje interuro iri muri past rero ni igihe cyarangiye wavuyemo. Yes, twabonye ko kuri 25 ku minota 25 tuvuga 25 past o'clock 8. Naho iyo tugeze kuri 2:00 n'igice dukoresha half past 8. Ubwo no kuvuga ngo rwose ni 2:00 n'igice, neza mu kadomo 2:00 n'igice. Yes, utazivuna ngo uvuge ngo it is 40 past 8 o'clock, cyangwa se ngo it is 30 minutes past 8. aho uzaba uri kwivuna. Ugomba kuvuga half past 8. Yes, iyo ni inzira nziza cyane itazabikugoye. Half past 8 kuvuga ngo ni 2:30, 2:30 n'igice. Yes, utavuze ngo 2:30 uravuga ngo 2:00 n'igice. Yes, nta muntu utazi rero igice cy'isaha kigerera. Okay, ugakomeza hano 25 to 9. Noneho ahangaha urumva ko twavuye mu kindi cyiciro. Impamvu twashyizemo iriya tu ni ukubera iki? Ni uko tugiye gusatira mu masaha 3. Urabonamo ko iya 8 yahise igirite ivamo. Niba twayikuyemo kandi tukibara muri ya saha, ni hahandi uvuga uti ni 30. Ni ukuvuga ngo iminota 35 turabura. Ni ukuvuga ngo turabura iminota 35 tugere hehe? Muri saa 3. Urabizi ko isaha igirwa n'iminota 60 kugira ngo ibirangiye. Yego 60 n'ibyidemarika mu isaha byose ingunga habamo 59, iminota 59. Ntabwo 60 bitabyuzura ngo uvuge ko wabibonye byose ko byidemaritsemo bibone kuvamo. Ariko isaha abantu mwese muzi yuko irangira yuzuye iminota 60. Hano rero duhita tuhindura position iyo twakoreshaga mbere, twavuga tuti 25 to 9 zirabura iminota 30. Yes, 35. Yes, iyo tugeze hano kuri 45 rero duhita tuvuga a quarter to 9. Yes, a quarter ziri kubura. Urumva ni ukuvuga ngo zirabura rwose, zirabura. Nguvuga ngo ahangaha ziba ari 2:45. Ariko buriya kugira ngo tugere muri saa 3 urumva ko zibura 15. Yes, 2:50 duhita tuvuga 10 to 9 zirabura iminota ingaho ubwo? Iminota 10. Yes, kuko hahandi twabonye ko ari a quarter to 9. A quarter mwabonye ko twigeze kuhahitaho. A quarter ni mu minota 15 ubundi. Iriya a quarter yirimo abari 15. Hano rero byongeye biragaruka, ariko biza byahinduye inyito, biza ari a quarter to 9. Hara rero biba bibura iminota 15. Nubona ahantu hazemo a quarter
ari hejuru ya 40 uzamenye yuko bari kukubwira yuko ari indi saha ibura iyo minota. Ekota ibiri muri 15. Yes, tubyumvekanyeho. Aha twahabonye 2:50 bavuga 10 to 9 zirabura iminota 10. 5 to 9 2:55 ubwo zibura ingahe rero? Zibura iminota 5. 9 o'clock ubwo ako kanya zirazuzuye. Nyamuneka ntuzigere wiga isaha uko bitari cyangwa se ngubwira undi muntu amakosa. Ahangaha niho tugomba kuyakosorera tukagira gute, tukayakosora ibintu byose tumvaga ukagira gute ukabisobanukirwa. Hano kuri Hemmy tc niho wabona isomo ryakugirira akamaro. 25 8 it is 25 8 o'clock. Never. Yes, nabyo birashoboka ko wanabikoresha pe, ariko uwo muntu uri kubibwira revo yawe y'icyongereza arayizi, ni ugomba kubimenyera. Yego niba utakizi neza ntuzabura kutabivuga, ariko mu gihe uzabivuga hari umuntu ukizi ntazaguseke, azagire gute azagufashe kugukosora. Yes, kuvuga ngo tubonye kuri 30 ko bavuga half, tugakomeza 22:9 bakakubwira yuko zibura iminota 20 kugira ngo saa 2 saa 3 nako zigere. Twongera twabonye yuko ekota abari mu minota 15. Wabyumvishe neza, ekota abari mu minota 15. Noneho ekota yongera kugaruka ari uko iyo saha igiye kuvamo hagiye kuzindi iri kuburaho minota 15. Aho ngaho rero hitondere neza utazica isaha. Okay, thank you very much.